Next question is, a shopkeeper sold an article at 20% loss. Shopkeeper amana article number 20% loss ta. If he sold the same article at 10% profit, kay guma mana sama na project, mana 20% profit to ila yolong betar ba. Itu dah ada di mana lupa kaya hen fang ni. Saya fang itu besar jadi mesti kaya hen fang ni apa. 200 hen fang ni apa. Itu dah ada di mana 50% tunggu yolong di. Tunggu pang di. Wah, selling price kaya ni yolong di sini lah. Itu dah ada di sama ni sih jo. Masih ya berarti bagi hal step percentage je jangan harus ya. Itu dah saja. Bila di percentage kilo profit dan loss lah harus. Jadi first bila mesti 20% isi kilo loss. Next bila mesti 20% isi so sila kali profit isi. Next bila mesti lagi 50% sila kaya so profit. Yang tu saya. Apa ini kontak untuk si fraction dalam 1 by kaya mana le 5 ka. So 1 by kaya mana le 5 ka. Sila kaya mana le 1 by 2. 1 by 5, 1 by 2 kami lain orang di mana? Ni high. Yang berapa? Kan tu beliau di mana tu? Ni dia. Kita ada di amuk CP hendak thal ka deh sih. Orang di CP thal yang kesian. Hajar we, yang kita suka we itu nak makan le mungkin mak CP ni we kan makan le mungkin saya tak CP hai le makan le mungkin CP ni ada. Sida loss hai bagi matak si keno, si loss ni, sida profit ni, si jo keno, profit ni profit. Itu tadi harus selling price dia makan aku lah. 20% loss ta share dong. 20% profit ta share dong. Aduga 50% profit ta share dong. Selling price kala ni, kita tadi selling price orang tu mesti selling price wala ni, selling price tula ni, selling price kala ni, free. Loss tu selling price ni, cost price ni, ada stop ni, artinya 1 minus tu berarti kala ni. Profit ni macam ni na, cost price 5 ni, profit 1 ni, plus tu ni kala ni selling price 6. Sejauh profit ni 2 to 1 plus tu ni kala ni 3. Next step, koi makan ni CP kan tadi hai, type so, 2 so, CP kan tadi, CP saya tomat pun am lagi nanti ba, sab mana ba, kalau lagi CP kan tadi ba. Aduh, mata kita CP je mana je, amma ba. Jadi si mana ba, si mana je ba, si mana bisa dia ba. 5 ke 2 ke lagi ni, CP mana kita ada ni, 5 ke 2 ni LCM je. Hari ni 5 ke 2 berarti baik tu ya ba. Bukan ini big percent, 10 LCM ada. Tetapi tian tahan apa tu ni? Tian boleh ni kalau boleh pak, boleh ni tu biar ni tian tahan kita ada lagi. Hak tu kalau itu tahu tian tahan ni tuna, hak tu kalau tuna kalau hak itu tahu tak? Ya udah. Jadi yang saya kita kalau itu tahu tuna, kalau kita kalau itu tahu ni, itu kalau tahu ni. Itu tahu ni, itu kalau tahu ni. Sida ka 5 minute tawi, sida 5 minute tawi ni, sida ka ini tawi ni. Aku itu aku boleh sida. So itu ya betul. So dari itu, karena itu tawi ni, karena itu tawi ni, aku tu waktu ni so lagi. Tapi betul dah, si melu jalan ni, jalan ni, jual jalan ni, selai jalan ni, 50. So itu selling price 1, selling price 2, selling price 3, so ada 8, 12, 15 ada kali. Question dah ni, ngasai 20% loss tu yon ki batuga 20% gain dak yon pasiga nasai panggiba pesa tu degi ba kaya hena pangya hawa tu ngajo hena pangya hawa ni ati nasai pa 8 fangam bani mazima 12 fange kya hena fange ma hoje 4 ya ni ngajo ati 4 hele 4 ma ni ba is kya mana je 200 to 100 force ke dah ada 1 di biru di kya fa bani divide down ni hai kata ni 50 aro beda kari haram ni 50% gain hoy me tabda leba selling price ka hai
50% gain over to the emission price kano 15. Other than 15 you put okay that 15 into galani 15 into 50. Then the 1 blue to get that 50 dollar. Do that 5 galani 25 5 1 7 the answer get that 720 dollar. CS 750 sorry. Smile यामुदी शांगी क्वेश्चन से सीधा थारीबा प्रॉफिट लॉस थारीबा देखिए सीधा कोई ना मतलब तो 2 into दे सीधा उसी जाए सी इधर से याव बने खंग ना बे बने बसी इधर से याव तो आते बसी अकुने दका कोई इसी के नो कनाल इधर तो बने हाई बसी खंग ने कोई दका बने बसी अदुना एग्जाम के मतलब दा सी बने आ जाए इबे की मतलब ताते कनाल तो बने खंग तो अदुगा सी को भी लॉस थारी जो खंग ना था बने तो था तो सुयाई एग्जाम में तो ये सी था भी मतलब जो ना बसी था बने लाइफ से सेकंड में तो मांग ले सेकंड में तो मांग है बजा क्वेश्चन में तो तक सेकंड में तो मांग है बने खंग ना मांग भी अदुना लाइक के या कोई ना तो मांग सब हाँ तो सुया तो पोस्ट ये हाँ तो नहीं ना तो स्वाइन को ना तो दे स्वाइन तंग को मां हाई तारे तो उसके ऊपर तंग को ना स्वाइन नहीं हौजी लाइबा क्वेश्चन मतलब याद बसी को एबा मस्ती सिंजिगा पार्शियल टेस्ट द बेस्ट हो तारे क्वेश्चन हम हत्ता क्वेश्चन मत याद नहीं सुन मंगल खत बने हम हत्ता यागे उसी क्वेश्चन जी कमाई तो की थी Question is, a person bought 2 watches for rupees 480. Person अपना गाड़ी ये निकल 480 पी ले रहे हैं. अन्य मत की मगन नहीं वाई जाए कुछ ना. He sold one at a loss of 15%. गाड़ी अन्य सी के बनूंगा गाड़ी अमदी 15% loss तुम्हारी हो रही है. And the other at a profit of 19%. अब तो ऊपर गाड़ी दुना क्या था 19% तू हुई हो रही है. मतलब जी ना माना गाड़ी अन्य सी तुम्हारी हो रही है. अमना 15% loss तो नहीं अमना 19% के तो ही हो रही है. यो ना कसो अन्य जी ayun man selling price ya si wala sale price di boleh ada सब mana mana itu dah ada dari itu ki cost price tu क्या ada ये तो mana itu dah ada si tu सब mana aku ni kita no percentage ni kita bisa kita itu dah ada 15% ya mana fraction dot option aku di 15 by क्या mana se 15 by 100 से fraction simplest one मुखई simplest one ही है simplest का कोई नहीं है ना हाई निकाल दी क्या डाली 3 by 20 ना तो डाली चीज़ के नो next person बिना वो करते क्या 19% profit हाई करने तो यावा 19 by 100 मखा तक तो भाई यार घुमा दिया मखा तक तो भाई याद है दो डाले दी मुझे कोई ना सी दोस्त के लाभ में सी दोस्त नहीं खागी सी ने कहो प्रॉफिट लाभ में प्रॉफिट नहीं खागी मखा तो मुझे मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस तो दादा जी गाड़ी हाँ मेरी गाड़ी दूसरी सेलिंग प्राइस है SP1 यानी सुपर बनी की सेलिंग प्राइस SP2 क्या बताइए इस सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस लेकिन दोस्त का तो नहीं 20 लेकिन 3 माइनस तो क्या यानी selling price is from profit cost price ta profit plus to dini to target di 100 ta 19 plus to di jalani 11 sila howsik question jid kari haram ni ham sila already into sila kaya mi gari anima was sold at the same price sa ana ni yo ha selling price mani ha atau agar selling price mana ko mana tri amna 17 ni amna क्या 119 ada sih mana nak saya ada sih mana kita ini 119 saja 17 ni divide to dia ya sebenarnya mau yang ini LCM dia ada 119 tadi itu dah lagi sudah itu tahu tu sih ya ni sudah kaya itu tahu tu 1 ada ni 7 ada ni 7 7 49 717 4 2 119
hꯧji akhoi ke dobi selling price one 782 tawma mangod 782 tawragadi sidu logo du tawragadi 7 7 na sidu kana 7 du daragadi si kya fakare 150 yare bosa atu houji akhoi khangi sigi loss days ahan bagari gi cost price ni basi ani suba gari gi cost price ne kya no 100 no into to ke yaw che le dala gi cost price ani ji punjim bida kya dale 240 dale ani ji plus to mata da 240 dale ani ji plus to mata apun bagi maman pira ni ga sai kya pira ni 480 pira be apun bagi maman pira kaya china 240 की बिलु 480 तारगदी 1 की बिलु दियशने डिवाइड तो तो क्या फमी 2 मैंने फमी 1 की बिलु से ले तारगदी अबो पामिदी CP1 का CP2 को तो हाबिन अनिदी गरी अनि दिगी ममन तो हाल अनि दिगी ममन जो 1 की बिलु 2 फंगलदी आ के गरी ममन दि क्या नो CP1 दी क्या वरनी 150 CP2 ने क्या वरनी sila pada pangwa bilu tadi, al putih mere, one day mere, bukan pangwa bilu tadi. One di bilu kya pangi tu na, si bilu kya pangi tu, si bilu kya pangi tu, ये क्या करे? 280 pangi, sudah kya 200, semua terlalu. Ngasaiga siga kena dijika itu hal betul. Ngasaiga na post price malam banget ni. Selling price ta kena aduna tarai da cost price ju da kena manan da wasin bani hauji kishne kari cost price ti mana di mo yelo to bodo selling price sale to mi mata do di mo ni ju mane ya aduna selling price ta aman 9.1 bodo aduna 17 pangi ta ni ji mana thanda musan ni ba maram di sale price ti yori ha bela manan ge da ni ju to bodo ba mana ni kai sida to bo sabi ni ki to ri ja shubu to ba She by to he had a good side, the 72 to Shimane. The Taradi 72 to 1 Kapane, 7 to 14, 140. Hare, see 140 Makadri will be news. Makadri like to get cost price. So we post price inside Canada, 100 days, Hosika Pane Magina, 140 Fange, and is it plus the Canada, 240 time. Post price, animal post price will be 480 billion, 140. One dividu to ke di mana sini divide to क्या फंगे 2 फंगे 1 dividu 2 फंगे तो दी cost price 1 है दी 140 है 140 to 2 cost price 2 ना हमने दी मैंने दी क्या लानी तो क्या लाया 200 शुमार तो होगा आहां तो तब उस दी profit loss के ऊपर तक सोरे अदों द ताई को से ताई में तो ताती है comment section दा तो भाई भी हो ता तो सु ता को मो दा भाई तो वा चिंटू हन बा हाई में तो दा चिंता ना दा वा ले हो सिंग लोना comment box दा ये वीडियो शेयर करो को भी नो ट्रांसपेरेंट ना तो को क्या करो